Paklongkam large size multipurpose cooperative flames BOD Kilik Kapedopon. Mahamaya lapen Korkanthi constituency kaparlo Paklongkam large size multipurpose cooperative flames along Pini Kilik Padopon. Bangso Kilik along Kaduka wepen bang thom kep raner kep abang pu bang piatum cepatipon. Bangso Kilik kacepati ang pongpen bang krep hotum cepahai ponlo. La bang krep hotum BJP pen kacetoidun atumsi hai pon laplo. Ki hai tumamen lake women category pen Mrs. Jina Kilingpi, Mrs. Mina Kumari Bhujal, ST lapen SC category pen Mr. Bimol Phangcho, unreserved category pen bang krehini Mr. Arun Son Rongpi, Babu Rongpi, Bura Singh Teron, Chandra Singh Kro, Dilip Singh Terang, Dhoni Ronghang, Gobind Ronghang, Mongol Singh Rongpi, Sarmen Ronghang, Sam Engleng lapen, Sam Ronghang lapen, Sona Singh Rongpi atumsi chipai pono. Bangso Kilik along Karbianglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso, Yamlun Singh Teron, Dokmoka Police Station OC Nilamuni Malakaratum Chetong Dunsi, Certificate Ron Ponsi ing Samjen Pen Pachon Ponlo. Kelang Chari Lapen Kang Saidunatum, Dipu Pen Assistant Returning Officer Atum Pensi, Lang Ponsi Kilik Mesen Pen Pachon Ponlo. Wanang Kang Wai Bidun Tega Bankin is a Smith Pet, a shareholder Arada Tumpan Bang Churuing Tunglo, Ben Churu Rita on air, Bini ing Samjin, Katejan Ladak Tang Akisiksak Akaniga Club from Avepen, ing Samjin Ben Kitchen Pon Tegapot Nili, the Smith Pet, shareholder Akihai Tuman Bang Churu. Society along Ladak Society along itu Ajuring Fluid Pen Katisik Parman Pini, Tum AGM election di Padolong Labang kita Smith Pet, Paklongkam Hawar. Shareholder ki hai kai Kapedopon itu juga sepet suruh dan ke Pini ada total kecepatan bang ke 32 jon tu dan 32 ang bang pen women kota along bang ke thom lapen SC ST kota along bang ini lapen generally unreserved along bang ke 27 karena bang pu lada telo aso kecepatan along pen Pini ing samjin pen mate itu beda baji truk bajiner cap pen non ajo baji sir cap ala bang support ing samjin pen shareholder ki hai tum pen tak good people si Pini bening 2002 2003 la bang so society long pachari ji bata hempu Pini wai pon lo asi asolong bang pen litung misen men si chun pon lo pen bang krip ho farman Pini RD bangke result bang klang laglo pen alang litung si cepati pon pon dan kibang jilang kami alang litum bensi abang society long kelang. Jadi bangkuan sih berkijok dengan apa shareholder. Total shareholder bangke 292 do, asongbong ben Pini daguting la bangke 270. Another 22 bangke anpulo, sitamela 270 ke jok pensame ningkelo Terok tok shareholder sila dak dulu. Asmet pet churu reun shareholder ki hai tumhan kana khai Kapedopon athema lan ani keso